Remakeup da Chihui kamatai abawing. Tangkhul Longnau Gala Baptist Church ping nathanda nishali khangasung malinglak aina wa khawai ngasan haira. Campaign jili yari khoka sagawa UPC Ukruli seha gasarani khika haira. Manipur Rot Kamrat Hili Matik Kaja Pekar Kwikawai State Chorgarli Gokomi na Gatong Haira. Suspension of Operation Malay Kawai Maite Pangal Long na Lapo Haira. India li shota klay coaching centers pingwivang Union Education Ministry na guidelines shock mi haira. Katam nawi mental health li rinda counseling system lay purungra ji haira. Lay kyang ator aji the Tangkhul Express wipa Ayonmazan Awungshi Chihui inapami talay pao ping may sain ang nang roomsa. Nishali khangasung War on Drugs campaign li yari kokasada muiwa pokkawai seha gasarani aya Union Baptist Churches UPC Ukruli kwika haira. Ngaran ngi Baptist Churches Forum PSF kala Tangkhul Civil Society Organization ping na makok mida Church kathana bing Tangkhul Region CAO Headman bing Forest Department Women Unit kala Youth Society ping la kakatom jitheda wazanga. Ngalai hili nishala zam sikajin ngasam chaw kawai GPRN Tangkhul Region we CAO W sayay na saglak ay nagasatsanga. Itum arihon mga share aka rakara adam ni kamalip kamala nisha edigna munghara gaji hangda kamkui kawai kasahili saikoro shirukui kawai WTRCAO na katong haira. Manipur Sarkar na zam legalize kasaji itumwi ngalay limazat na bay mana gaji hangda dukan hotel gala restaurant li zam kayor Kampalungra Jihaira. War on Truck Wivang Long Nabing na Ot Ngarit Gakui Maram Tangkhul Shinao Long President SOBP Convener Tingray Pilung Herwoshina Gahang SOBP Stopping Opium Poppy Plantation Gajihi CSOs Bing na Semkui Laga Ukrul Aina Gamchong District Wikung Shakani Hang Trukda Matili Rapid Assessment Kwikai Capacity Workshop Kala Campaign Kuung at the day Dali Kwikamiyaji SOBP Aina PSF Nangarumda 2020 May Karam Aina Dadraha October wi Alungni Kamjong District Thoyibam Nambashibam Ramvu Hongman Kamasom Kulen Kala Lekoiching Apamli campaign Kwivamiyaji Campaign Chui Azingli volunteers ping na Kamasom Tanri Jangda Gajai Pungjam Bare Nungpi Kulen Pamwi Popili Sashiman Kami Odngarut Kwikaya da Hangsanga Popili Sashiman Kawai Kasaji Gajai Pungjam Bare Katava Ram Kalatawi volunteers Juhorang Roka Gaji Hangda Itumwing a later Ngasak Kawai Itum Kalata na Ot Kasa Kasathaira. Ukrul DFO Shangam Shaliwona Kamatuli Popi Livada Kalay Pingna Atumi Nangra Shimkur Yari Kala Environment Lisa the Clay Mate Kawawi Ninka Creek Pangshoka. Now Shinadaraka Bopi Luili Ot Sanga Sakao that now dung Lewi Pakrung Saki Kachi Kanitot Gatam Gashimasam Gapang Laya that DFO Jina Hangsanga. Nishali Kangasum campaign hili yari kokasada zadva kawai gazip chili UPC Ukrului Bastard Reverend Remember Remind Nathanda Seha Gasarani Kwikaya. Indian Aina Manipur Sarkar na State we crisis yang sangda kalay hili ningyang makhung pangshok da Pekar Kwiran Kwimi Kawai Kokomi na Chief Minister li Kanawa Warning Mihaira. Go Ordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi we meet Jishat Aya Chief Minister Li Sampanghaira Go Komi Coordinator Jidendra Nikombam na Gahang State Li Shokda Kalay Hi Tay Laga Chief Minister Kala Awi Sarkar na Kiwiwang Kasay na Kabamda Kalay Kala Long China Kangahan Sai Jitendra na Gahang Chief Minister Kala Elected Representative Ping na Yari Lingak Mirana More Shong Kuki militants na State First li sagatat kala civilians li sadat da kalay chili malung kavat pangshok da Jitendra na Gahang Sarkar na mik ay na take by Pekar Gakwiter Gar Sahira Civilians satat da kalay Psychology Central Forces kalay ngalem Sikh Regiment Assam Rifles kala Indian Army Units kalay ngalem ni kashok na da Jitendra na hanga Sarkar na ngaririk kahay kanganing laylu gaji hangda Pekar makwi aka sakabay Sahara da Kokomi na hang matin haira
Manipurli National Register of Citizen NRC zatna khawai khala suspension of operation Malayli ngasa khawai kokomi na boda zemiksho khani kuchum thangwi alungli phekar khui khawai sarkarli atami haira India li shodak le coaching centers pingwiwang Union Education Ministry na guidelines struck mi haira Wartham gala competitive exams li khangahan mershun gahai ngalai hili katamna pingli masaj khawai phaning mida age limits Twitter qualification kala mental health hili khamataya kharin sada guidelines struck mi haira Ichumna thei by guidelines we misa gahai framework sem gashoki 2023 kum competitive exam we coaching khamarbam kotali katamna nga khak kathi shok gahai we thili khikhrana Guidelines atishura coaching centers ping na katam na zingum thrada thurukwi azing pingli mingjan masang ngasak paimara Coaching centers na katam na li taking wing khangsak ki kachi twing sheet mami paimara color ranks maning account marks khamatha samhang lakra da khangashit masami paimara Guidelines ka shoki private coaching centers hiya matai sang da khalai hili ayin mi azingli yang sang da manage sa khawai sana Haimi gahai guidelines sili magashur coaching centers pingni shongran kapar lupa ting magada phanga aina haupokra guidelines magashur hanlui da shok aka lupa chungmei da gong masakra kala centers jiwi registration la khushok mi hai bai coaching centers li chishut me saki kachipingwi guidelines lamida chishut me ping chi tiaw mai thui da graduation with qualification le phulungra Kala kimaram kawi aina kanvik sahai ka saping ni coaching centers which should me sa da mak isang bai mara Kadam na bin coaching centers li mingchan ka secondary schools report kha kup kahai wi timang li sa baira kala coaching centers li counseling system le phulungra jaira Coaching centers ping website li oja ping qualification courses duration hostel facilities kala fees siping hi update sami phulungra Katamna pingli class kwi kamili pressures mami phapha phalung mara kala katamna ning zada kathai tharan kathakwi alungli yang sang phalung mara ji haira courses na tatei to wi fees aman ngi da kwi phalungra kala katamna na gors mapai la ji ho hau ka kachi pingwi wang refund policy le phurungra ji haira Guidelines is that na phok ka hai tharan coaching centers pingli kachang kachungwi alungli registration sa kawai hangdalai Coaching centers pingwi kishok kazang kala atumi mingchan sa kabai masa kabai state charkar na yang sangra. Guidelines jili infrastructure darkar kasa kala code of conduct wi maram la zangdalai. May haksang da kala intiawi coaching industry alungli kitam nawi well-being aina ethical practice si maka kashung theida standard guidelines lemi kahai hina industry hiwi asak awat pha khamai kala shitsang kabai khira kawai charkar wi khangran hot khanang saya. Student Union we election notification Mashok Kami we wang katam na bingna Thana Manchur University we administrative blocks shumi haira. Authority li Pradesa the University we affiliated college phanga we administrative blocks la college sholon mi haira. 2023 to 2024 we wang student union election we notification TMU we authorities na kathak we alumni shok mi khawai katam na bingchina katum thang we ultimatum mi haira sai. Student Union chi TMU li affiliate kasa college pangawi katam now long kasana. University chui azingli DM College of Arts, DM College of Science, DM College of Commerce, GP Women College kala LMS Law College shipping hi zanga. Election notification katum thangwi alungli mishok mi akha katam now pingchina University chi adam makakla shungwara gaji hang matin hairasai. University we katam now iron timo jana gahang Student Union we pungwu sa kasabing we adam kupuda katam now bing na atumi mashun kala sampangran masam kapang address sa khawai pungwu kapang sang targar sa gahaina direct trada phanga thang katam now bing chi vice chancellor kala registrar li sampang khawai katam now bing chi na deadline mi hai kasana Kala atumna gabo TMU authorities na mathai mi to the administrative law college shum kami maningla abong malay tuwa da katam now akana hanga. Assam shong para juro niya yadra zat kawai shongfu miyami gahai wi aina tay tui hawa da yadra kala yadra jui chief organizer KP Baiju wi tungli FIR tasang haira. Official pa mikishok atishura yadraji Assam Jorhat downli zat kawai miya kami gabi rod chongfu wakma wala chongfu ngadai tui hau dat rod kamrat chok hawaji.
Yari Ashang Aina Ragada Jili Gaika Gongli Sangda, Naishan na Nai Sakuyeda, Suo Modo FIR Jorhat Sadar Police Station Litasanga. FIR China Gahang Yatra China District Administration Wishian Chikan Kala Shongfu We Safety Regulation Mashur Tuwaji. Chili Ngahan Kakasada Opposition Wikatana, Diba Brada Saigai Nagahang, FIR Chi Yadra Jili Hapkano Kwira Kawai Rinda Gasa Otsagna Jihaira. BWT Boyne Traffic Diversion Pump Chili Police Kipa Kamalay Samana Glass State Namia Kami Shongfuji Diona Hawa Gaje Yatra Yari Mi Gchunga Zat Sahauda Atumna Shongfu Chili Mider Stiomeka Tetui Kahaina Dahanga Yadraji Assam Liva Gazang Zimiksho Karetang Mapung Palak Kahai Chiteda Himanda Biswa Sarmana Kangaji Laida Hapkakano Kangaina da Saigai na Hangsanga Congress we para Juronia Yadra Assamwi Majuli Li Vashung Haire Barti we Katana Jairam Ramesh Nagahang Yadra Gazaji Ayin Kika Makai Lakranga Lakavak Rahul Kantina Assam CM Li Yari Pesa Kiam Gaza Pen Haira Gantina ex-li Gahang Assam we Chief Minister Hina India li Karab Samay Twikaji Chief Minister Ngasasara Yangashiwi Aming Aina Yari we Pesa Ngapon Gazahi Sarma we Odnada Gantina Pongshoka Rahul we Twiji Sharda Sarmana Gasaika Mapamana India we Karab Samay Kapkaji Shimkur hi Congress we Kanti Shimkurna da CM Himanda Biswa Sarmana Ngahan Kahaira Congress we hi Niayadra Maningla Mias Yadrana Kachia Yadraji Muslim Kalalay Pamli Vadalay da Sarmana Hangsanga CM Sarmana Mias da Gahang Yidrida Bangladesh we Aina Assam li Hongkara Muslim li refer Kasana Rakhara Lok Sabha election we Kangaran Sada Prime Minister Narendra Modi na India we Abam Ngatatay Dali Yarwi Kazi Pranye Shaka Hangmadi li Vazangra Dalay BJP na Yari li Vashungkava campaign Gaon Chalo Apian da Kukuli va Kawai Ngaran Haira. Gaun Chalo Apian Hirakara Maroon February Derek Matiwi Aina Haupoglaga Trada Aka Aina Dangda Zedra. Gaun Chalo Apian Adam Chili India we Kuung Lakshini Gada Kalay Gala Urban Boot Cycle PJP Party Workers Tio Makeup da Avuvazang Kawai Ngaran Dalay. Atumna Valaga Voters Pingli Moti Shorkarna Reka Sangkwirami Gahai Maram Hang Jitera Jidalay. Election Rivang PJP na Kapangakwi candidates Kala office bearers Pingla Motina Assisada Karajan Kasala Sampangra Jidalay. BJP we Parliamentary Constituency Cluster Kajida we Constituency Akali PM Navazi Kawai Sara Dahanga. Manipur we Angaret control Kasali Assam Rifles od Mashok Turada Ngalay we Aina Assam Rifles Kwitumi Kawai Pohaira. Kala militants being a ground rule Mashur to the suspension of Operation Kalajila Kwishokmi Kawai Pohaira. Hangda Kalahi State we Law and Order Angaret Li Ningyang Makung All Manipur Mayday Pangal Club Organization AMMPACO na Kaposada Kalaina. AMMPACO Working President Raman Yum Kaibam Nagahang Shorkar Kalatawi Security Forces Assam Rifles Li Mahomber Tura Shorkar Hina State we Angaret Hi Control Masarar Manajia Ka Yari Li Bangshap Mikahai Pamaya Dat Long China Hanga Raman Nagahang Kuki Militants na Atum Kata Shibai Li Mangarer La Kutlai Makangatan Richuna Pingli Satat Pokhaira Raman Nagahang Jivanani Zangda Mi Mati Haudak Pamli Satat Gahai Kala Ajahontang La Ningtho Kong Kuno Li Civilians Pangati Gahai Ochot Li Kapanna Kuki Militants na Tete Laga Kutlai Makangatan Richuna Pingli Rinda Kaleji Arab Militants Grouping Ground Rules Makashur Jiteya Dat Raman Nahanga Assam Rifles Kala Central Force being the suspension of Operation we cadres Aina armed militants li control Masara Tura Richumnao Sata Dakalahi Atum Kakmu Laga Yangbam Haira that Raman Nahanga Richumnao Sata Dakalai State li Shok Dakalahi Communities Sai Korung Raijada Sakazina Gaji Hangda Communities Kataina Hilima Zangla Pam Kawai Maramalay Mana Kachila All Manipur Mayday Pangal Club Organization Katana Jinahanga Unified Command Kipana Tanda Kalay Kala Kayon Makalay Tisangda Kalay Rot Kamarathi Kiwivang Makam Kangai Kala Gaji Kangahan Sada Unified Command Katana Ngajay Kawai AMMPACO Natiman Sahira Katana Jina resign Sang Sagda Unified Command Matalak Aina Tangashap State we Mikapang Sang Lujihaira
Central Sarkarwi Prekar Shurda Assam State Sarkarna Ram Temple Turk Jigat Zimiksho Half Holiday Mihaira Ayodhya li Khalei Ram Temple we Turga Jigat Ranye Kanal Thang Tarik Magada Khani Thang Kwikarada BJP Sarkarna Thanda Hindu Dharma Gashurna Bing Sakjang Dang Randalai Jithang State we Office Institution Pingla Shudi Sara da Sarkarna Shokkahaina Assam State Sarkarna Zizu Kamili Kahang Jithang Zimiksho Assam Government Office Kala Educational Institution Saikor Bungkhani Makai Aina Dang da Shudi Sara Jidakina State we Yari Mipingli Ayodhya we Ram Korum Shim Targa Jigat Mayon ki Kachili Mapung Palak Aina Zang Kawai Kagatom Ngasara da Hangsanga Central Sarkar we Dudak Migashokli Kahang Central Government Office Central Institution Kala Central Industrial Establishment Saikor Ram Temple Bran Pratiksha Ceremony Wiwang Rakra Tarik Magada Khani Thang Ngazin Pung Khani Makai Aina Dangda Office Shungrajia Zimiksho Chiwiwang States Ngadaday Dana Dry Day Ngavaw Haira Gala Bar Council of India Nala India Wikarot Ping Shudi Mikawai Po Haira BCI na Chief Justice of India DY Jandrajutli Kapivada Ram Temple we Bran Pratiksha Wiwang Tarik Magada Khanili Karot Saikor Shudi Mikawai Po Haira Ram Temple Turkajigat Zimiksho hi Ngalay Ngishan Terma we Kamataya Kangasa Machut Sada Supreme Court Zangda High Court Kala Lower Court Saikor Shudi Samiloda BCI na Boya 2023 Kalo India Youth Games Janaili Hapokhaira Ngariyaw Ngahanchi Aya BMOT na Turkat Kamiya Gatruga Kalo India Youth Games Jili Athletics Ting Pangasha Pangashikana Sports Disciplines Magada Truk Ngahanra Ngahanchi Gajang Hiwi Tarik Tumrada Akali Kupsangra Kalo India Youth Games Haukapograni Jawaharlal Nehru Stadium Likwikada BMOT na Aina Chief Minister MK Stalin na dignitaries Nataday Daling Soda Haupok Mihaira Kalo India Youth Games Li Korea Sada Sai Lempam Kaho Tamil Nadu with traditional sports langareo chitera Ngahan Chili Mashun Makui Yang Me Tinka Gala volunteers Tinka Shakani Zangidalai Ministry of Youth Affairs and Sports na Kalo India Youth Games Wiwang Ngakai Kang Gahai mobile application aka launch Sara Kachichishat Gahailai Ape Chili Kangareo Chui information Saikoru Yang Kwipaira Dahanga Kalo India Youth Games South India li Makok Kami Ajuwi Hina Karena Games Makok Migi Kaji Hina Tamil Nadu wi Kashab Kakashung Chitei Kawai Apong Akang Asara da Tamil Nadu Youth Welfare and Sports Development Minister Utianiti Stalin na Hanga Ajahontang More Strong State Commandos li Adak Kasachili Myanmar militants wi Kangajon Kazang Ning Kamong Lai Haira Manipur Security Advisor Kuldeep Singh Nagahang, Intelligence Pau Kami Adhishurda Directora Dashini Ochochi Moreli Leidaklay, People's Defense Force BTF Insurgents Zangsaga Bai Leidalay, Gala Myanmar wi Aina Reinforcement Kai Khala Zangsag Bai Chidalay, CM Secretary Li Kuldeep Singh na Pau Mi Bingli Gahang, Guki militants machine gchungdana Deng Noble District wi More Abam Katumli Wednesday Ngator State Commandos li Kap Kapokna Security Advisor Chinaghang Intelligence Pau Kamiati Shurda State Force li Kakapchi Moreli Operations at Daklay BDF Aina Burma wi Reinforcement Zang Marawa Shokta Kalahili Myanmar terrorist Zang Sala Bai Kaji Intelligence wi Pau Ati Shurda Gahangna Kachi evidence Malaymana da Hangsanga Chikata Adek Wiwang State Force Langaran Kazaklaga Laysaya Kala Kasang Kala Chikata Adek Chi Abam Damaita wi Aina Rakasaya Ka Wednesday Tangwi Adek Chiva Abam Kanganai wi Aina Rada Pokachi Adek Kasachili Assam Rifles Soda CDO Kala BSF na Atumi Kishop Kishok Lagangarara Ka Chili Mi Akati Sanghawa Kani Kama Sazahawa Dahanga Jitang Ngazin mi kangate akali sata tawa kala mi katum lang dali sazaluya da security advisor china hanga la ngaya shongji personal aka sazalui hawa chia ngazin shong forces katong kangarum laga militants pingchi vanam shok hawa da Guldeep Singh na hanga Forces kala reinforcement chungmei da jihog zang darkar sa da Thursday ngator PSF with companies kani army galam kani kala Gaspar mati jihova haira chia
Ichumna te state government na gapot hishuda center na helicopter aina air force ngaran mi haira dropper aka jiho haira kala forces deploy sakawai na mai kala athiru khira hapok haira da security advisor jina hanga Wednesday ngaya Tobal district wi kangpok pi miss screens kuchung khana DC office li namsang gi da gasa IRP wi aina na mai ngapon thui khwai gasali khangagap khangrok li BSF kuchum sajhawa da anamjan sanga Latluida Chihui kamataya bawing Tangkhul Longnau Gala Baptist Church Pingnatanda Nishali Kangasung Malinglak Ainawa Kawai Ngasan Haira Campaign Jili Yari Koka Sagawa UPC Ukruli Seha Gasarani Kwikahaira Manipur Rot Kamrat Hili Matikaja Pekar Kwikawai State Chorgarli Gokomi Nagatong Haira Suspension of Operation Malay Khawai may tape pangal long na lapo haira. India li shodak lay coaching centers pingwivang Union Education Ministry na guidelines shok mi haira. Katam nawi mental health li rinda counseling system lay purungra ji haira. Achui pao hiling chang haira pao nganadak lay na tum sai korali ringa pa kalak mahayaz mikshong asasirano.